paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita to yan. Saan matlagtan nga agsukat ni Parintay? Si Kamag tilamad madlaw mo. Ipod no, mate. Hindi pa napalabas alawas ang nalambaga at t-shirt na. Awan asiguraw ti pagsukatan na. Kapitan na wakil ni pagsukatan na. Di mo man dildilawin ni Kapitan. Tasi ka, sukat. Siya mangarog ti marigrigatan nga aglablaba. Agsukatak tadugaan ti pagsukatak. Uro barbaraw, dagiti badok ko naman. Adda ibagakin ka, Maray. Ngam di mo ibagbagakin ni Maribanang Anya dayta, Maray. Di mo ibagbagakin ni Kapitan. Anya nga min dayta. Saan samot ngagsukat ni Kapitan? Kaumo nga main. Makabulan di bado na sana sukatan. Ay, anyamot ni Maribanang tadi na lang maigatangan ni Kapitan iti pagsukatan na. Jak amo, Maray. Tadyak mat damdamagan dayta ka ni Maribanang. Ngam amo, Maray. Uray no saan niya agsuksukat ni Kapitan. Tanagagad kan na anos. Diyo aya makita dagiti nagado a proyekto na. Ayan na ngay dagiti proyekto na, Maray. Dayta ngay na ipatakder a waiting shed a paglinlinungan. Ay, dayta. Kan dayta kalsada pagpagnaam. Uray pa'y ado ti proyekto na. Saan mga agsuksukat? Awan lata. Sanak man lang abilib iti kasta Kapitan. Asino ti mabalin na pagluganan nga agpailay? Ay, ni Chip Kwaro ka. Naka-spooting ka, magtataba daw. Nay, apay itamla madlaw. Inaldawa mo, naka-spooting Ay, Chip, kano inaldawa nakasapatos ni tataba daw. Kasla mapanagaram. Magmantamom ko, Sip. Na, abak na tapay, Chip. Ni. Sige, tataba daw. Aglugan kan. Tay tulod ka, di papanam. Mare, ninsamot pari badong dyan naglugan ijay tricycle ni Kwarog. Wan, Mare, kano inal daw ama mapan ijay ilay ni Kabadong. Anya ngay ti araramidan na ijay. Day tati jak amaw. Kan amaw, Mare, naka-spooting nga amapan. Aya? Jak amo apay abay-bay anmat ni Mari tuyag. Ay, amangan mat numapan ngamin agtrabaho. Di ko namkit day. Apan agbirok iti chicks na Ay sos, kasanon numaamuan ni Mari tuyang dayta. Ay di mo la ibagbagan Maray, takapanunutak laang dayta. Ay, niinteng, jak pagsuspitsaan nga agar aramid iti kalukwan. Un tadi mo agsuksukat. Ay, saan asyak tinangibaga iti dayta ni Mari tuyang. Ay, inuyaw naman ni Inteng. Damdamagan na nga rod kanyak, no apay ka no asaan nga agsuksukat ni Kapitan. Ay, patigayam day dya abanag. Dinilaw na pay. Apay, awan ay pagsukatan na. Di mo ka di maigatangan ni Tibado na. Ay saan asyak tagdamdamag Maray, ni Mari tuyang. Indanon ko laang kan ka. Ay, kita man. Uyawan, kan pag-iistoryaan da kan dagiti kabaranggayan tayo. Taapay manan. Saan ka kanu ngamin nga agsuksukat? Anya, saan? Kano hindi na udi nagsukatak? Idin sa last month day dyan. Nagadumat ngamin tibadom. Ngam no apay adagiti nagdadaan abadbado ti kay kayat mo nga isusuot. Ibagam kadagiti manguyaw kanyak nga uray sanak ngagsuksukat ta bagay ka. Di kan tupay ngamin makapagdigos mo't. Nagdirdiram usak tupay. Ay, sakpay kit din ti bagaan dagiti tao. Ibagada, abay-bayan kakano. Di mo latultuladan ni kumparim abadong. Inal daw ang naka-isputeg. Apay kumatulad ket puro kalukwan dar aramiden na dadya tao ije ilay. Apay di mo amuday ta. Agudong kamat, Maribanan. Ay, win man, Mare.
Awan mo't igam mo a basket. Sa anak amak kitsinda iti si daun may, maray. Mapan ko la igatangan ni badung ko iti baro abado na. Kasta? Ag pagpagatang manungkag iti baro at t-shirt na. Ay kat, igatangam Una maray, tapno saan amay padakin ni Kapitan asaan ngagsoksok at. Ay kat numapan ko mat igatangan ni Inteng iti baro abado na. Ay kastaya. Adda igatang mau, maray. Adda. Kat daytoy basket nga awit ko. Punwag kadagiti gatangak abado na. Naghadon ngay. Apay, kunam bugbugoong kas kadak kukod timapan ko gatangan. Bado ni Inteng, mare. Aya, nasaya at mo't tapno adda mo't pagsukatan ni Kapitan. Wow! Nagmayatag na ito'y ginatang mo abadok to yan. Pagbagay ko Impadas maun. Kasla nagbali na kabaraw, iti da ito'y ginatang mo t-shirt ka to yan. Isuot mo dayta, tapno saan da ka dilawon, dagiti tatao. Una, diyak kayat ti maipada, hindi kumpare ngayon tayo, ngawi-uyawin da. Tamalaksid na saan nga agsuksukan. Saan pa agdigdigas? Itain ta, nupod-numot lang ngay gatangan ni Maribanang iti baro abado na. Batyamat. Daya igatang da. Haguray mangkiday, tagsukatang mat. Tapay ngagsukat ka, sa dinaw ti papanam. Inak mo't ipasikat dahito ginatang mo abaro at t-shirt ka. Apay, saan mo kaya't nga ipasikat ka? Pasikatam ni Kapitan. Sana sikat, kaya't ko mangitulod ka niyan. Naditikas tango galing patabadong. Napili ka iti driver, pagpatulod na tricycle driver. Mapilit na kaya. Nudya nga rog kaya't pagluganan dahi ta tricycle ba? Nawaswasing ko pa'y. Ayan na ni Kuaraw. Isaw, ti kaya't ko mangitulod ka niya. Kada nga rod aramidin na. Kung malpas to na, diyan aramidin na. Isakduan na nga rod ni Apo Kapitan iti pagdigos na. Ay, way. Isumay, dahil nakaawit iti doa nagdadakilatin ba? Nasaya may, tapno agdigo sa inyangkal na. Inteng, anya pa'y lati aramidam dita. Ingka agdigusan Kitab anak kakukutak. Una bitin. Taapay ngamin nga agkukut ka, kat imal-aldawan. Malaminak nga rod. Ay, una yan. Nakasakdo ako ni tipagdigos mawang kang. Nangag mo ni Kwarog. Sa anak pa'y nga agdigos ita. Nagkuna asaan. Tumakder ka ditan, tamapan ka agdigos. Sa anak pa'y la anak kasagana. Kat, kaano ka nga rod nga agsagana? Inton, ingkan ko na. Di nakpay amumat akaasyan ba ng dungo? Mapan ka, when daw kayat mo tibalo na Ha? Awan la sa balin apagpilin. Iso ang mapan ka. Dadasal. Kasano nga makadigos ka ang kail? Katlislis siya mo't kadabuyat mau. Shh! Di mo pigsaan tamangag ni Antem. Kuna na nga rog nagdigos ka, ang lislis siya mo't tadanaw. Kwarog, di mo pigsaan kunakmay. Kwarog, nalpasan ang nagdigos ni Uncle Mo. Uuwin ko nam. Dakas ti agulbud ang kail. San pa yan, tay? San pa yan nakabuyat? Apay akas tati imbagam. Ay damagam man, no kayat na nga umay tibalo na. Nangig mau? Iwanin, ang digos ako na. Ipilit yung tumit ka. Diyak nga ron, kaya ti agdigos. Ay, una yan. Nagmaya ti angin diti unag ti barangay hall. Kaslaan da kadigdigos na. Isak day ta kagawad. Timaraki kamot anak digos, Kapitan. Dandani saan ka na bigbeg? Kita ka di dahito ibadok. Wow, na, kabarbaro Una, ingatang anak ni Banang. Kan nakasapatos ka pa yan. Kapitan matlat ti panaglanglang ako.
Sigurado asaan na kan nga uyawan ni Maribanang. Ang imday to'y santi maudi pa nagdigos ko. Naa. Ay apay ngay. Naglamin. Binantayan na pa ni Banang kabayatan ti pa nagdigos ko. Hey? Ada siguro igam na abalon at anya, Kapitan. Ay, sigurado Ay na, Kapitan. Nasaysaya at no kanayon ka nga agdigos. Iti kasta, nataer kalata. Napilit yung lang ng uncle mo nagdigas. Wain tatabadaw. Kat no nagungat ni antik ang nakabantay. Ay, kat medyo nabang lumang nga rodin Pinagsukat na pa yan. Nasayad mo dah. Sige nga raw. Itulod na ko ni Jay Ilay ko raw. Sa dino ti papa na may Jay Ilay. Ay, kat Jay Sigo dah. Amom lang nga rodin, damagan pa lang, mate. Ayun gaya man niya. Sige, lumukan kan tatabadaw. Nakitam ni Tatam Abadaw. Kapampanaw da makanikwaraw. Nangag ko nga paili da ka naw. Agpaili manan. Kawain. Kain amuyaw na natuyang. Hmm. Ada nangag ko atungtungan da ka ni Chip Waraw. Anya dayta. Ada sikreto ni Tata Badong. Nila ang Chip Waraw ti makamaw. Imbaga na dayta. Mapan ka no ag chicks. Ay! Ha? Ha? Makaung-ungetak nga talaga iti dayta nga imbagam. Ay, rumbang ang makaungot ka ana natuyang. Saan anasaya at daytay ang mapaspasamak? Iso anas ka natakwatan. No asino ti chicks ni Tata Badong. Maray, adda ni Kwarog dito'y balayaw. Adda, Maray. Adda ije kusina. Agur-uray iti maluto amakan. Kasarita ko mamaray, numabalay. Ay, umunag ka, Maray. Ay saanan, urayok langan dito'y ruwar. Dito'y ti pagsaritaan may. Sige, taayabak. Kwarog! Kwarog! Abiyantay. Umay ka dito, itakasarita na kanina na matuyag. Kaming. Aw, apay na natuyang. Nala, panawan kayo pa ay. Sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadong ijay Ilay. Ha? Ay, jak mabalin nga ibaga. Tapay asaan? Saan nga rod ka naw? Mano ayat imbayad na kin ka. Imbayad? Ay, sana nagpapabayad. Heh, adakit kwartak dito'y Kwarog. Ay, wain. Baybayadan nak ni Tata Badong nga gulimay. Umanay mo't siguro dayto'y limagasaw. Ha? Tapno ibagam kanyak tipod na, wanya, Kwarog. Una na natuyang, ado daytan. Ang sakbay nga iyawat ko kun ka dayto a kwarta. Ibagampay, no sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadaw. Ay, di mo ibagbaga nga imbagak nga rod, Saan? Apay kit din niya ibagak. Kwa, itultulod ko ijay ayan ti chicks na. Chicks na! Una na. Pero si chicks ko naman. Kaslamat nga minbaro ni Tata Badaw. Kanayon na naka-spotting. Anay ka, anay ko tuyang, hindi na mo pangurin na. Anay ka. Ouch! Magnaka! Tamapan ka kindi Kapitan! Kapay pa lang. I-report ko kin Kwanatar Arabidaw! Ibabay nakmanin ako na ka. Rombang langan ka! Ano na yan? Balay! Ayun na. Binitibit mo ba ni pare pa daw? Apay ay sus! Dakal ti basol na kaniyak, Kapitan! Dakal! Ay, amok noan niya. Ay, tulungan na buti na paray. Anda nga rudan ni Marituyan, pare. Ang biro ka pa ilang iti sa balay. Ano ngayon ngay? Kapitan, kayat kong agmulta ni Badong iti 5 ababoy. Kat kokwak amin. 5 ababoy. 5 pig? Anya? Kalpasan na, nawayan apumanaw. Yay. Makamaun iti biyag na. Ngaman, jak kayatan ngagsublipay ijay balay, ag sinakamain. Ay sus, kasaluitan ngay paray. Ay, tuyang. Ay, saan mo ta? Pakawanan na ka diya. Sana na maulit pa. Di na kumamit isinisina. Please.
badong, anya ngay ita. At dalang arudan asawam, naasam kapayla iti chips. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes! Ay! Adamanin na ilamang ko adirata. Ikabil kon itibag ka. Hey! Sana balay, tasaan mo't akit kita ni Marikwa ng tibagaw. Isu asa anak lata mabuking nga gipuslit itilako na. Marituyang, nakaluto ako ni ti pangaldawan ta. Ay, uwan maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray. Maudi aktun amangan. Taagawid akman pay. Inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, maray. Umuna akon amangan, mangan kantulat ta inton umay ka. Ay! Aday ta, nakaurnong akaw ni itidilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutek ayaw awid dagiti lako na. Ayos! Ay! Oray awan ni badong kao. Adalat ta basta. Hay! Nabsugak iti husto ah. Inibos ko ti sidan. Nay, nagbayag ka mo't anangan, maray. Ayun, maray. Nabsugak ko na. Naa. Inibos mo ti nga malukong nga adobo a manok? Ayun, maray. Ay na, nagimas. Naa. Sobra ka mo't maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapun no mo day tadakkel a malukong. Ha? Aya? Ay, kunak, ano inted damday jay asida ek maray. Kanaga daw. Mala, agluto kan tumanan maray kwanan. Na, kalpasan anangal daw. Inyidanan iti tugaw sa agur oraok. Ay, inayabak tapno ada katulungak. Ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan. Naimbag ko mamon no saan ko asosilduan. Ne, agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me anday tan. Ay, iso kumangag paisaw. Na, nimot marito yang dayta nakaturog di tatugawan, maray. Wan, maray. Ay, nakaturog. Idin to tada ka di tanga agikil-kilo iti asukar alakom. Wan nga rod. Awan ba't maitultulong na kanyak? Ad-ado titurog na, ngam ti panagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agrieng. Talo nga oras titurog na. No kasta amalpas amangal daw. Na, kasano nakangarod amatulungan no kasta ngay. Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at taga-ilay. Isulangan ti kadkadwak di titirsinak. Umay inton madamdama. Ay, huwin Ay, unayan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, Marikwanang?
ni friend Mian. Hello, manang. Naimbag man ta nakariingkan. Agin dudon yan sakit di day to abakot. Akas laat ti kwarta na. Idin to taawan mo. Oh, apayakas dati panangkitam kanyak, manang. Ay, di nakmanawagan iti manang. Taagkaedad tansa mo. Obeng ni friend Mian, ngam iti si ka, marituyang. Ay, apay nga da dito tirsina, marikwanang. Lading ito nga ibaga, marituyang. Ngam isuitan ti kaduak dito tirsinak. Dito yun, ngagnaod. Kautsak ngay. Agawid kan, maray. Tasaan ka nakasapulan dito tirsinak. Anya, nay, apay ngay akas tamaray. Basta agawid kan, tasaan kagayam akasapulan. Nay, nanatuyang. Apay na kami suot ka magmag na. Akas laad na kasuron mo, nana. Kasuron ko day di agayom ni marikwanang. Kunamlan asino anapintas. Ninanami anti ibagbagayo. Napintas mo't dahi dyan. Bakit, nanatuyang? Hun nga raw. Kinapintas pa'y tibado na. San akas iti duster mo, amursan. Anya? Ibagbaga lang ni Jipot tipod na, nanatuyang. Saan mo pa yung masukatan dahi ta duster mo? Idinsa pa'y last week dahi ta. Anya alas tuway. 5 tikas to'y adaster ko anya. Kat agpapadang at datakop na itigayadan na, nana. Ha? Di ta kayo manlangan. Nauyaw-kayaw. Na. Ay, kat pudnungot nga main adi nasuksukatan ti duster na. Mas dawa ka. Imbagkit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni Jay Tersina na. Imayak maribanang. Taday bagakken ka. Anya day ta, mare. Nakitam ka daing tay kadkadwa ni marikwanang. Agnanaud kat itay jay balay na. Adan asawa na. Saan na nga asawa, maray? Ngumgayom na kano. Apay, kan asino day ta agayom na? Naam-am muna kano jay ilay. Apay ngay nga agnanaod ije balay na. Inayaban na kanaw akad kadwa na. Amukon. Tay nasa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni marikwanang. Tanangalay te pakpakanan na, ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti 2 alawas no jak agkamali. Ha? Ang mas daawak. Ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidian? Na. Agin babak ng ngamay ni marikwanang. Word maribanang. Agaw awis ni friend Mian ije balay na. Kaya't mo ti umay. Agaliwaksay tayo umat sa bagay Alamaray, sumuro ka. Ingka nga rod agurbuatan tayin tayon, maray. Ni marituyang ngay. Saan tayo kadi nga isurot? Saanin, maray? Jak kayat akad kadwa ti kusit ako, maray. Saan lang ako kusit? Agipuslit pa'y itilakok. Anya? Agipuslit itilakom? Wan. Masya na kankwa na. Ngam kasta mo ti aramin na. Libre mo ti kankanan na diti tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kankwana. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng ti malpas na. Pahingay. Amangan no narigat mo ti ipapaaramid mo. Anya kumangay ti narigat diti tersinak. Sa bagay Nagalas ka ti ugali na Ay, jak magustuhan. Apay nanatuyang, anya tiba gamtay may ka. Kun anya day ta nakabag nga awit mo? Ilakog kumaken ka dagito'y adilata kwaraw. Tawan kwartak. Awan igatang ko iti bakas. Dilata? O kita aglalaok adilata. Ha? Nangalam ngay kadagita? Ginatang ko
Di mo pa hilasidain. Gatangam ka din, tapno at da kwarta. Saan ko agatangan day ta? Amangan no dagita tay ko na dang impuslit mo di tersina ni kagawad ko anang. Ha? Jak kaya ti agsida iti tinaktakaw. Ay, awan ni Marikwanang nakarikop ti tersina na. Isa gundawayak da ito. Purusen dagiti mula na akamatis kan parya kan dadumapay. Nagko na nga may nga inikat na kas katulungan na di tatersena na. Ha? Mas nasirsiri ba ngam itisika Marikwanang? Chip, ipakita to kan ni nanakwanang dayto a video. Nagalasang. Nagado ti pinuros ni nanatuyang anatang. Di na mo nakitak ti naramid na. Ngumjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kin ni nanakwanang. Bunchip, bakbakatan ni nanatuyang. Nga agaala iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangom Wen tanagagat dagiti kakaanak kak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay wen, magustuak ti luto da. Ay apay numang lukat ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamot ten dagita kakaanakam at agalutom. Wen ngagpaisoan niya. Kayat ko awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko, dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siyak, kayat kumat. Sige Mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo a restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Wala nakwanang. Saan nga mo ni nanatuyang anaalaak iti video? Tibak-bakutanon. Awan ti ammo ng aramidan, no di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, nana. Nasken abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan, ipost ko da iti a video, kat iso ti kababae. Papayaban na kanina nakwa ng iti barangay haul na natuyang. Apay ka now. Mga numultaan na ka. Gaputa nagtakaw kay tinateng na. Ha? Ingkan. At da pamanagnak na nagtakaw ka. Iso adikan makapaglibak. Anya pamanagnak. Ti video ni Jipaot. Imbidyo na ka. Kabayatan ti panagtakaw mo itinateng ni nanakwanang. Anya? Kababa hindi naramid mau. Nanatuyang. Awan pagbayad kumaray. Iso nga rod nagtakaw at tawan kwarta. No kasta, ipost ko nga rod ti video. Kat mabuya da kadagiti ado at tao. Sikati maibabain. Ay ikwa maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga hindi bayad ka. Anya? Dayjay lang hindi bayad ka maray. Pakawanan na kuma. Kun kasyan na ka di Kinasyan ka, Marituyang. Inawat ka kas katulungak iti tersina. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Libre lang arodan ti kanam. Sobra-sobra pay. Ngam takawan nakpaylaang itilakaw. Ay, kuwang amen. Ay, santo na maulit, maray. Ik-ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't latati agonggonay. Ngam, nagaboso ka. Awan kat babain mo Ay, nasana na maulit, maray. Inawat ka lang arudan, tapno ada pagswildoam. Ngam, takawan nakpay. Ay na, wen, Marituyang. Da kaminto ka ni Marikwan ang tikadwan ni friend Mayan iti restaurant na.
Tangdanan na kaminto. Addan to pagsweldoan, May. Ay, imbag kayo pa'y maray. Tadan to pagsweldoan niyo. Ay, siyak nga ta. Saan nga tamot nga awatin day di agayim ni Marikwanang? Ay, di uray taga-ugas lay ti plataw. Ay, day tatijak masungbatan, Maray. Kasaritam ni Marikwanang. Apay ani Marikwanang baak pa'y lati kasaritak ngay. Ti mismo agayim na? Inkanto kasarita. Adda ita ditabalay ni Marikwanang. Intun umay abolan ti planok apan ang lukat iti restaurant ko tuyang. Ngamin, adupay tinaskan nga si Kaswan, sakbay amang rugi kami. Saan nakadi amabalin nga awatan? Pasensya kan tuyang. Jak kaya tikaskan ka akusit. Agipuslit iti lako kan agtatakaw iti nateng. Pasensya kan. Saan ka akayat akadwa? Sana balay, tabasitan tilakok dito istorkaw. Apag isonto, intun manglukat ni friend Mayan iti restaurant na. Sigurado ka kadi amang rikap kan iti istormaw? Wan, Maray, okay lang. Sana bali tadyak mo't gastusan di kwartak. No bilang mabanugak iti restaurant ni friend Mayan. Di agikatak, katagistura manan. Sabagay Padasag pa'y itati agtrabaho iti restaurant. Ikan! Ikan nyo dita! Gumatan kayaw! Ikan! Ditoy! Ay umaya kun kwarog! Preskaw to'y lakok nga ikan. Kwarog. Hot. Kita titimbak. Presko dagiti ikan. Bangaws kan kalunggaw. Sige, gumatangak. May 1 kilo abangaws. Sige, bit-bito mo, tasa nga supaw. Tamay 1 kilo na ita. Itamang pa'y ngaglaklako ka iti ikan. Ipakitak ang nagbalbaliwa, kwaraw. Awan mangawak kanyak iti trabaho. Isong aglako-lako aklaangan iti ikan. Mayat ti kasta. Naimimas gayam ti taraon no nagtaod iti nagbanugan. Ay, pudnot ako namnana. Isu ahustaw ti araramidam. Agtrabaho ka, tapno at na kwartam. Adi ka kitagtakaw. Binalikas mo pa'y lalmag. Sige, ituloy mo ti agbalbaliw nana. Tapno agsaya ti biyagmaw. Ay na toyang. Husto ti kuna ni Kwarog. Ituloy mo ti agbalbaliw. Tapno agsaya at ti biyag mo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Sound effects Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umay ko ireklamo da ito'y tanod ko ang kail. Awan matbasbasol ko. Apay nga ireklamo na akmat chip. Anya ayat tinapasama. Da kayo ki din atanaw. Di agre-rinik lamaw. Ay, apay di kay mabain iti tataw. Kasanumat nga may. Indurunak nitong an. Ha? Dandaniak natin nagidya kanal na nakarugrugay. Aha, jakmat pinigsaan tinang idurong kanyam. Kasla kinidag kula ang sika. Anya asa na napigsa. Kat dandaniak natin nagidya kanal. No natin nagak ijay. Di nabangbang sita kaon.
Nagsuri ka di, kapitan. Di na ka no mapakawan. Si ka mamati-matin na gidi nakarugrug kita kanal. Ala, di kaya pinabasulin. Intay ki dilinisan di kanal. Aw, kita man day tang inaramid mo tungan. Aglinis tayo iti kanal adi na oras. Si kantumat nga may. Ay, jak lang kaya. Di mapanaglinis-linis dito kanal, maray. Uray bayadan dak. Jak kaya. Kuna di kapitan nga amin alalaki, rumbang ang mapantumulong. Day ta kinarugit na. Ay, pagpakawan mo ta. No kasta, saan ka mapantumulong? Saan nga raw, maray? Oh, kita pati ni kapitan aglinlinis mo, oh. Una, tayo suti kapitan. Di dak iramraman dita. Tajak kayat na marugitan. Isudalay, taglinay. Ano to yang? Ibaga mamat kinitata ba daw nga may tumulong aglinis dito'y kanal? Ay, aglinlinis kayo gayam dito'y kanal. Una na to yang. Sigay, ibagakan ko na. Kita ma, uray ni Uncle ka kat makipaglinlinis mate. Bye-bye tayo ko mga mina, hindi ta kanal. Datayon tumat lang tinakakaasay, no baybayan tayo. Nung ayagto daw, sigurado ang malayos tayo amin. Ayun anya. Una, dalapusan at idanom day tabalayaw. Ayun, maawata kaun. Sigay, ibagakin ni tatam abadaw nga umay tumulaw. Ay, di nakman ni durun-durun. No kayat mau. Sikan, di mapantumulong nga glinays dito nakarugrugit ang kanal. Di ka lang mabaeng. Si kalaangan tisan at tumulong. Boy-boyaang kidedat. Apay, dakais, nubuya kita. Pagsayaatan tayo mulaang dayta. Anya pagsayatan na sasawumay. Ay nabadong linisan dayta kanal tapno saan tayo amalayaw. Malayos nga. Agtal na ka man. Buyag man ni kumpare nga hindi agtrabahaw. Sigurado, sumakit tumanin tisikat na. Gantumang na. Adun tumanin na reklamo na. Tungan. Sige, iduron na kundi ta kanal. Sana ko na mabutang amatinag. Naglinis na. Saan ka nga iduron? Ship. Ireklamo na manan ka ni kapitan nga. Mabutang kamot gayam. Ano kaya't mo iduron ka kat di iduron ka? Sige, takitaan taman no asino ka datatin napigpig sa nga gidorawn. Ay, sige man nga rod. Oops! Ay, dandanyak na tinaga. Hey. Hello, Pogi. Uy! Wow, chicks. Nagpintas. Ay, uwan. Kaslamat artista. Ay, Nakakatkatawa. Dandani ka natin nagdita kanal, Kwaro. amam muna. Mabalinti agpa itulad kan kay J. Ili. Ay, una. Mabalin lata. Ayo. Nagswerte ka matan ship. Kwarog. Panawan kantungan ah. Ay. Umay kan, miss. Sige. Uy. Ay. Adamat ko mamangiduron kanyak. Tapno, adamat makakita kanyak nga napintas nga chick. Apa nakapanimid ka dito para daan niyaw? Ay, nalidayak nga rod. Ha? Naliday ka? Tapay? Ada chicks nga intulod ni ship kwarog ijay ile. Ay, nagpintas nga itatabadong. Asla artista dajay. Ha? Nakakitaan na nga ito at checks. Idi induron ko lang. Adamatan imasidag nga napintas nga chicks. Nay, mayat man nukas na. Ay, tatabadong. Iduron nakman, barang no adati makita nga chicks. Ay nagloko ka. Kaya't mo nga iturong ka? Win, umapalak nga rot ka ni ship kwarog. Sige. Iduron ka, kastoy. Uy, mumat unay, ay, tatabadong. Kahit kunam kaya mga iturong ka. Ay, may daro mo dumak lang ni. Nagpigsa mati pa ng iduron mo kanya kun. Mala tumadar ka ditan. Ang mga nod sa bali ang makakita king ka. Kahit katawaan na ka. Ay, oops, uy, kwartan sa mat gatoy natapokan ditoy. Ne, Ay, kita taman. agura kata ikatak di tapok na. Ay, nagswerte ka no kwarta na ita. Ay na, kwarta nga talaga.
Uy, sagsasangaribo ni. Ha? Ay, nagatuday ta kwartaan. Agura ka ta bilang akman. 1,000, 2,000, 3,000. Uy, 2 ah. Kwartang agpaiso ah. Ay, adya kwarta kon. Bak na nga kon. Siyak lang ko mantindoron mau. Nung nasakit mat dito agung ko. Ta dandani ak na ipasubsob dito tapok. Sa nabali ah. Tada kwarta mo, tungay. Ay, mayat gam ti maiduron ah. Nakapidot yung may sata nun iti kwarta, maray. Sagsasangaribo ka no, dyan napidot na. Ay, nagswerte no kasta. Indoron ka no, ni Kabadong. Idi na ipasubsob, ijay na nakita dyan nakupin, kan kataptapok asag sa sangaribo. Nagmayaten nga istorya dayta, marikwana. Kanimot kwarog. Idi indoron jay tanod na. Amaw no anya tinapasamak. Anya, maray. Adalim mabas abalasang, nagpaitulod kan kwa na ijay ilay. Ay sos. Mga sawan ni kwarog no kasta. Masapul amaamuan dayto ni Inteng. Tap no maisaga na may ti panagkasaran ni kwarog. Inteng, mga sawan san ni kwarog. Ha? Ay, nagkuna? Ni Marikwanang. Na Ay. Saan pa'y kumaang mga asawa mo't ani kwarog? Ide, kaya't mo ang mga asawan ni kwarog. Ita, kontra amon ang mga asawa. Jak pa'y kaya't buryas pa'y lang dagiti tarakan ko ababoy. Ay, kaya't mon samot ang maipada ni kwarog kan ni Marikwanang abaak. Ay, saan ba't kaya't ko ang makaasawa ma, jay nataraki aka anak. Ay, nagadon abaak dito barangay tayo. Saan mo nga inayon pa ni kwarog aka anakam? Amumtungan, nag-date kami kini Delilah. Dinakman paapalan mat nga. Apay kunam nga umapalakmat lang kanyam. Apay kit dinasan. Ngamen, adya napidot kumat nga kwarta. Agure kata, kay taam dia toy. Makitaam dia toy. Ha? Sagsasangaribo mo't dayta. Induronak ni tatabadong. Idi natong baak, nakitakmat dia toy nga kwarta. Ay, nagmayat ko man sak tinakabirok iti dayta a kwarta. Apay si kaamin nante makabirok. Adya nga road chicks mo. Adya pa kwarta. Madi ah. Una, tapno ada pag-date mi kini Delilah. Aduti pasaheros mo. Ship! Ha? Ay, wan. Sige. Tamapan ko idan ilugan. Uy, dinak di lapusan ah. Anyamat di ato'y nga. Kanayon nakmatlatan nga maidurdurunan. Badaw, dengdenggan na. Dengdenggan ka, Mike. Awan ti mailutok akanunta. Problema agpay day tayo. Kawun tasi katirumbang agtrabahaw. Apay, sakla amin ay. Ay kano na umakan, saan ka ngarudan amang mangan? Kita niya kay tikat mo nga ramiday. Ay kaingag trabaho saan nga dakala dito'y balay nga uray iti awan? Wain, gininanaklain. Tapay ko mga ginanaka, nakabannog Damagin na lakit amin ay. Nabannog ka nga, tog-toghaw. Ay, aguray ka man to yan. Tadakit kita, kaya para daan na kwaraw. Ay sos, di mo yaw awan ti saritaan ta. Imbes amapan ka ag trabaho, day talatan ag tantanaw di tatawa, ter aramidam. Ay, rumwara kong to yan. Mapanak aganawa. Anya ti anawam. Dagiti kalaban na kwaraw. Paray, kada kalaban na kwaraw kaya para daan na. Ay, wala. Nakitak mo dito. Apay nga, nakatakder ka mo ilagitan. Sa dino ko maayat, ipapanam. Mapana nga ron kumaganawa, paray. Di mapangka. Apay nga ibaw na ngay. Sika! Ay, nagadudagiti kalaban da. Urayak latan amalpas at ilaban. Ayun, ay kamutin, paray. Kaslasan ka, kapitan. Intan! Di na iduron na. Kasi mo dakwaraw. Dayon sa mo dagidya, maskulado lalaki. Malaitan, paray. Sige, Intan!
Chip! Anya ka no? Abay, di mo nangag. Di kwarta na pidot mo. Kukwa day tamaskulado alakay. Jakmat kayat nga itad Maminsan pa yata magak. No asino tinakapidot iti kwartak asag sa sangaribo. Anatin nagkaw. Iso na ito alakay! Ay, naapay nga idurunak nga pare. Uy, tapno lumaban ka paray. Si Kati Kapitan. Bay-bay am kiday, nagita adayo ng aglasto-lastog dito yung barangay tayo. Abay, asino kayo alakay? Kwa, Shakti... Iso ti Kapitan, dito yung kabildatan. Sige paray, lumaban ka. Anya ko man si Kati Kapitan, ha? Agpapada kayo mat amin atakrot. Nagkunatakrot kami. Ay, awan imbagbagak. Managbabayan kami lang no, maminsan. Lumaban tayo no, kasta tagtagibasitan na tayo. Sige, sumugod tayo. Lumaban ka mo din na. Ay, di na iduro na tatabadong. Ay, maikat data sure ko. Naglalaban da kapitan kandagiti dayo ang naglalastog, maray. Jak man la nagbuy-buya. Wen ata saan mat ngamin alimaban ni Badong Mau. Nagbuybuya lang tinararamid na, kan nagpalpalakpak. Iso nga road ajak nagbuya maray. Naglagto-lagto lang maut. Jak pa'y pulos nakita adimanog uray na minsan. Di mon istoryaan tanak ababain. Ngam, dakkel matkit de, tinaitulog ni Badong Mau. Adamot lang na itulong na maray. No awan anang idoron kan ni Kapitan Alimaban, ay kat awan ati mapasamak. No kasta. Adamo lang ayam na itulong ni Badong Mau. Wen tapara doron. Mangibabain ka talaga, Badong. Mababainak iti aramid mo. Kagap-gapok iti gubatan. Kasta ti bagan. Anya gubatan? Saan kayo din nagubatan, nilagapuat? Nagado ti kalaban. Imbag kumamot, ano limaban ka? Pulos matasaan? Nay, anya nga ti panagkunam, iya inaramid ka. Apan nang idoron ko kini kumpare ngayon tayong alumaban. Day ta, ti panpanakalmaw. Kita mat, kit nangabak ti kabildatan. Nujak indoron ni parenteng. Awan na, saan nangabak ti kabildatan? Nangabak tayo, Angkail. Tataray dagiti kalaban tayo. Nagtuturod tayo ngamin. Mabutang daman nga agsublin dagiti nga kalaban, Kapitan. Pedasan dati agsublay. Uy, adamat manante umay nga balasang. Kung nagpaisaw, ay, itulod ko manin ni Jangilay. Ag-date kami manain. Uy, ay, sus. Kapitan, kasaran at talaga ni Ship Kwarog. Anya nga ite makunam, Kapitan. Ay, saan pa nga itatongan? Padakilag pa lang dagiti tarakan ko. Baboy, tandi. Babasit na pa'y. Buryas na pa'y lang. Pare, anyat aramidin dito igit ti kalsada. Ay, agpampanunutak man pare. Agpampanunot? Nagado pagpanunutan. Dito pa'y igit ti kalsada. Pampanunutan nga rin, no agsublinto man ay dagiti kalaban. Pa'y madanagan ka? Ayun na. Si Kaki di mo. Naglakakalaki ng agdanda na ganaya. Ay, di na mang kidag-kidagan na kasta pare. Tauraya lang may duron, kita mga numadali sanak. Agyab manaklangan kan kaaparay. Induron nak iday. Isuan na pilitan nak alimaban kadagiti kalaban. Ay, kit babae lang matitiday tabanag ang makatulong ak dito barangay, pare. Paray duron lang kung kunam ang nay. Makatulong magayam, uray kaskasanaw. Angkail, tulungan na. Apay ka anakan? Anyak ti kabutang mau. Initungan man. Dito na. Masapol nga, umay kaagreklamo ka ni Kapitan. Anya yati mapaspasamak. Kunak ka ni si Parog nga idurunak, tapno makakita akmanan iti kwarta. Nungay may daramudum ka man ay. Uray basta makakita ak iti kwarta. Agtal na kay man. Duron na. Daytala abanag ti pagapaan niya. Nagsimplian abanag. Saan kayo man nga dinuron? Dayta ti kunakan katungan. Diya kaya ti agidorawn, tamangan no adda ti madangran.